Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi uru-uruna kubapiese nganging kalengku inake Rikana Isramia Dewi Putri M Batu Riprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah kelas B Universitas Negeri Makassar. Bajimi andrini eroka ampacini kangki sekre contoh antekama tawa batena angerang acara. Bajimi nakicini kimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tumalak birika Bapak Kepala Desa Mangadu, siagan tuana undangan malak birika anjoniaka hadire. Syukurki naki mamuji mangeri karing Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabak nasari injaki umuru malakbu buku magasing siagam batangkale masa lewangan. Naki akule niat tak rapi ritampa ka anne. Teatongki tak kalupai angerin salam papa salama mangeri nak bita nak bilong pota Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nabi angeran ki asuluk ri jaman sasama kapu sanggena meri jaman singara ri kamakamaya anne. Barana niatna anne acara pengajian naki aku lengaseng anggapa kasalamakan ri Allah ri boko salam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirat malak birika bajimi anne alloa naku babatua maki susunan acara iya mi antu acara makasih rena pasungkean acara makaruana iya mi antu pamacang ayat kurang malanjinga siagam pamacang salawat mangeri nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara makataluna iya mi antu tabea iya reka sambutan. Acara pingapana iya mi antu carama anjola napabatua Bapak Al Ustad Abdul Aziz. Acara makalimana iya mi antu Pak Doangang. Acara makaanana Panongko. Bajimi porotena najai waktu tapela mai maki naki sungke anne acaraya naki amaca basmala bismillahirrahmanirrahim. Barana sare jaki karengan Allah Ta'ala kalancaran ri anne acaraya. Acara makaruana nisambumi iya mi antu pamacang ayak kurang malanyinga batu risari batanta Siti Aisyah. Waktu na tampak naku sare maki kasampatang. Bajimi leba pamacang kurang malanjinga disambungi pamacang salawat mangeri nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama caya salawat ia mi antu sari batanta Saparudin. Waktu na tampak naku sare maki kasampatang. Bajimi ia mi anjo pamacang ayat kurang malanjinga siagan salawat mangeri nak bita barang anjo bonena akule angeram matu-matu siagam baraka mangeri katengaseng. Amin amin ya rabbal alamin. Bajimi terima kasih Papa Batu Tabea Batu Riketua Masigi Jabal Nur Bapak halakulla den tau nisambumi mangeri acara salua ni tayang-tayang. Ia mi anjo carama lana pabatuang ki tumalak birita Bapak Al Ustad Abdul Aziz. Waktu natampak nakusare maki kasampatang. Inatke siagan toana undangan malak birika anjoniaka hadire. Ero apa batu papalat terima kasih jai dudu mangeri tu malak birita Bapak Al Ustad Abdul Aziz. Nasaba nasarita carama
Barang anjo cara mana babat tuangki, akulai angeram matu-matu mangerikat tengasing. Hadirat tumala birika, batu maki ri acara, riboko dudua. Mai maki naki sama-sama amminawang ammaca, doangang barang apa anjo na dikerokia salang napak niat ji kareng Allahu subhanahu wa ta'ala. Poro rikamana anjo tumalak birika Bapak Ustadz Abdul Aziz barang kuleji na pimping anne pak doanganga. Bajimi inake anne pangerang acaraya apala popuro mangeri katengaseng punania salah kanakanangku iare panggaukangku ilalan rijapana anne acaraya. Tenatona kutaka lupa apala terima kasih mangeri katengaseng nasaba papilangerinta ilalan rijapana anne acaraya. Mai maki naki asama-sama antongko ki anne acaraya naki ammaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.